लेंखा बहुत ठंडा है भाई साहब, भाई साहब बहुत ठंडा है। बाहर मोतम सुआ। Birthday to you. Hey friends, welcome back to my channel. Ani channel narong joto nanaram suko. Tai narok ani last vlogo Barkathalo thangai first day bo ang vlog khaimani ani vlog no belai no hamjak maya pharka abagi ang narok joto no hambai ma sanai hambai joto no tini o vlogo ani khorang kisa juda nai tangai engka ke ayan thujak abagise so norok first vlog naikhana jeng Barkathalo thangka oro phaiye abo engka second dino hamarini adino birthday ya actually bini birthday engka 12 tarik 12 January o adino tongya oro apagi जों किसा प्रि बर्थडे खाइकाता बिनि ओंखे जों प्लेन खाइकाता जों जत मिलगै प्लेन खाइका हमारिनि बर्थडे हो जों मोमो सुनामनाय अपगै इको जों मोमो सुनामनानि बागै प्रिपारेशन खाइ दंगो आंखे चिकेन राइ दंगो चिकन खे ताइ हमारि बाय खुमतिया बरखे पियाज रक राइ दंगो हाइसिं रक खुगै दंगो इको नाइदि ताइ बाइसे खे हनि बागै माइमि रक संगै दंगो बहुत ठंडा है भाई साहब, भाई साहब बहुत ठंडा है। मोमो खाएंगे, गरम गरम मोमो खाएंगे। Adino ase ke kesangka oh mayo satung rok bokere siari mang phungni simi horjorao siari ase ke kesangka oh mayo aku sangma jorao जों joto milogei iko preparation khai tongo tai base engke chini bage kisa charok senam rika naidia tapo ke ang iko moida huli tongo tamhing huli tongo amti dasa do obo mistaken ke ano sadi do ata huli de tong tamsa okay so tabuk inke iko naidi basi song joto milogui charok nangai tongo ang tai khumtia ke ganti nogo preparation khai tongo oro ke ayan tai bini dara onus engke base iko nei di cerai bisa sanengge tongo oke base onus tabuk joto chicken rawui oro pios rok riwui moso pios tai haising rok rijak oro kaham ke mix khaika ang oro mix khaiye arpore ke obo ataya moida bai ruti senamai aro bisingo rioi momo senam naita norok nai tongdi naikhe saima nai bahai ke senam momo haifono tabuk buijoto saimano bahai ke momo rok senam because momo asuk khe favorite joto ni favorite no ongkha momo apake joto mano senam nani haibano norok kisa naidita bahai ke ang senam momo baksa ke alka process by senamo angke bahai ke senam process by senam norok kisa naitongdi iko naidi tomi ke supao rok jak जोंखे tabuk joto milogoi thapao sokpaijak जों thapao no songnai momo iko naidi ang tabuk moida no round khai shape riu tongo tabo kaham ke tamsa kokrok bai means ang hindi bai saka to alai no means मैदे को अच्छे से गोल गोल शेप दे दिया अब न तम सा कोबरो bai ang tangi asu pork sido ngke naidi tabo bisingo chicken ni mixed riwoi ang momo ni shape rijak abo kaisa amti kheno joto iko ready khainai
Haba jongga. Wah, bahay motom suah. Kusang bazaro amtike joto milogoi thapa gana mai mui songnani belai na aram nango hayada ko naidi tabo phalasang momo swnamui tongo horni 8:30 tamkhana momo swnamte onkhe last o khe kisa chini mix chicken kisa short wngkha abagui joto moida rok no puri swnamkha ta iko naiti obo wngkha last chini momo ni last ta iko naidi chwng joto balti o dalukjak tongo but momo ni smell kaham phaika tabo khe basi kwnui no borok puri swnamna bagui abo moida no sebri tongo ta kiting iko naidi ayam bai bini dara unos tai weather naidi bwswk siyari tabuk thoina bulaibai chutney khainai iko moso rok joto ri tongo iko risum rok joto ri kha oro iko basi song puri swnamani oro tongo iko doina bulai chutney khaina bagui joto mixer o ri kha ang basi khe iko mix khai tongo mixer machine o iko tabuk hamari tai khumpui borok kwnui cake nai haika dukan ni hingke borok tabuk ready wngnai hingke bini joto ready wngkha birthday ni tabuk chwng ready wngkhe cake rok cut khainai ta iko raidi angkhe basai ni chakma rignai kaisa kani naikha hamari bo ready wngkha chwng joto no ready iko basi song joto tai cherai rok bo tongo oro iko tabuk bini cake sok paikha naidi cake bo naitok suka bini cake angkhe bini cake o mombatti rwui abo jalugui rikha ta bini cake o kaisa mombatti rwui tai tamo norok naitongdi मेरा बर्थडे आ रहा है birthday to you happy birthday to you happy birthday dear hamari happy birthday to you so friends norok nukhana hamari cake cut khaika tabuk khe chari tongo cherai rok no so norok wish khainangkhe comment o thangui wish khaimano bono bini mung wngkha hamari norok wish khaike bo chajaknai so norok kisa wish khaidi comment o thangui tai but cake belai thoka a cake ekdom soft flavor bo kaham tongo cake ni belai no chakha a cake thoka so tabuk hamari bini baba no cake charinai tai norok ani vlog bahai wngjakha kisa comment o sadi hingkhe tai bumtui videos rok naina muchung ano kisa comment o sadi vlogs daily upload da khainai norok kisa ano comment khaidi iko tabuk khe chwng joto milogui chana bagui asukha iko joto no momo rok bagui rikha cake tai puri joto bagui rikha iko joto chai tongo but chini momo joto tasty wngkha tini so friends tini ni bagui vlog asuk no ang tei waisa phainai kwtal kaisa vlog tubui so friends tini bagui asuk no tata